tin niel de Pierre ya bongwen aramuro dare man tinu mawa Francis Moro actually atamoni arakati michwalu duana malupe ki niro ma odong manok niel de adek ma wan wabi ruate ki adir lobo ataw me winyu lok me agiki mama o lokum balalo kawan matika neno ko betini kitma balalo tika tich kili tina chuli bagien tika riu kubeteni ilo bachuli kama balaiji luak me achuli me chungi ngegi me wacho neni report mamiero ko kibora chuli ni balalo umiero ko beri atamoni ngarachila chiel ma ilo bachuli kan tika nendo kidmali tino achuli kubeti chawani giem tika poku chiente ite ke pat me yu pepiniro do adek atamoni achuli utika nenu lurok bako bedini gien tika tikili tirwa itena chuli rok madon bagien gutelu tela ile umbe Uganda itela maya madon kubedini gien gubiro tika tikili tirwa chuli ni me konyo balalo wo maja put ana chwalo duara ikom aroga chil bakil woni David Pulkol tamo wan wangeyo i David Pulkol beru daro madit i Uganda tichema giki ma utiu madit ma wewo parliament era ye beru kadoro with security me Uganda en kubetini tika tigmatek minero neni report ma actually we miyo umiero neni uwego balaro beru manero beru video clip mege matika wacho neni umiero ki wachiri te dir lobo ni Lutela yela ni mai loba chuli era yu beru rudi a chuli machalo rod me atiak rod chanto apire ma uwego beru ni tiro ma entika mabalai jingi kelu luenyi ko apire achuli man anatika wacho ne weri urunge gira ngoma tika time donc ana mero ni ana penyu ni one kono machara chuli wan watika yupeni ni wan watika yupeni ni pieli tin ni egni majoma don chara David Pulkol Philip Edru magobe de gen tika konyo jarul chale mimi report ni wek balalo ko berni gen tika tikai wan de tira chuli gen tika tiki wan de tira chuli itena chuli magiem ngejiti iroma papat weng loya magiem tika tikeri bene loya matindo bachuli kanyu memi nigi legal advice donc ana mero penyu wana chuli wan watika timu ngo give you pango bako betini wan wa yu pekere an pa tika winyo pen tim dong ni onde piere wa bongwen tim ni onde piere wa bongwen an pa ya tika winyo neni achuri gen gulu ga choke me yupo memorandum mabegi gen maana tika neno neni ereni ditira chuli tika konyo David Pulkol ki Philip Pedro magen tika konyo jero chale me mi report ni nyankole mi ko beri atika neno participation palitina chuli ma pat kita wocho ni waloya magen tika tikere ko beri ni loya mati no bachuli kanyu acholi atamoni ba wan gina mir wanen ni ngom kwaro pebi lego mekala wuri mo pien ngom kwaro peleke be pekope ngom kwaro peleke gina peleke era ngom kwaro baroma romani achuli ngati mo ke kempe bien ka leko daguni ni dal in ko mia ka nyol ki daguni kada duki ngom kwaro bere achuli o mier munu ngiri ma kwaro wa wa yeni peleke pen ka yini waye lek ngom kwaro tie loke ni yindom imiu identity niu kika kabore ti le ti achuli atamo ne mier no watugo gin mokene pe watugo ingom kwaro kita ko bedi chawani watika tugu yeni ko bedi ka yini nem
li tiro matika beleli bel jumo kwan wen magitika konyo la dir jero chale minero neni Balalo uberu li tira achuli ana mero goro durna but un lawyer baylo bachuli ko beli ni tiro me west nile lawyer me west nile wen kama Philip Edru haki ye gin wen ko bedini tika biru ping magin tika mi legal advice kilu dir me west nile mandu pe kilo ko ngom maya pa ento ya chuli ka enini yini noni litira chuli magin umiro konya chuli gulingu litik a chuli la wo ye be yom e karma winyu tayat lawyer chel mameko magin woni council toni kitara tika minu lok mapire tek ma lok ke eno ni mier lawyer woti kongu be ping ka lok ma la wo toni o katikede itayat ni gien matika time ma umir la dirlo botika timoneni matika wajoneni executive order 3 mala dirlo bo umiyo kachuli ni chek wajoni gien ma president umiyo peke laro buru lok mala wu atama unwe winyi tayat magitika laro de tayat do chuli kan lok e ma la wu tu kibot kanchu toni ni un bero ngeyo un loya bero ngeyo niti chek mo maramo konya chuli ni executive order pela dit peke laro pera de kayini nero dikri madua ta ma yang president ma pat gin ma president umiyo la wore mo wore be pela ho gin mo boru u keru ci ye ko bitini la dirlo bu matini pera mo lokne en do waru ma ber kit gin mala wo toni po yiki wi daro ne pa actually utika loko gin man pew mir ki logi executive order 3 mala dirdo miyo la dirlo bo miyo ka choli ni pedo ngi laro mono roma dong ni initi ka chayo la dirlo bo because la dip lobo is a fountain of honor lokke bauti bo ki woro tilum tinni era ye gin mala dirlo bo miyo ka choli ene do ke chak laro de mulu dok mala wo toni o loge tayat imega ene wewo an ko bedini atika go duru bot wulli tira chuli mauti lawyer ni chakke dirini uru cheru to chingu ke chuli magen tika choy memorandum ne o to chingu ka chuli matika choru memorandum winyi malik pianam ko bedini la tira chuli ene ko bedini tiloyu janga mena chel makiloni judiciary tika chek kit eno ni tie makuni noni la tira chuli ene ki kero ko bedini loyo judiciary bene Uganda le eno ni no to charge but dit iko macholi ko bedika ni nero bene ngom ko bedi chawade professor pen mogi ti chairman mengom ma o miro bet ki duon ma ko na choli endo duona tiki long kita wonu winyu manjuri ni a choli mere ki keru ni ku kon mere gamene e area mo kene po kon kaka ana tabo ni a choli loya ma me ko wan wa miru position gi e chakde diri ni mi ergen go bet ping ka chiel ki Lutela ma pat memo parliament wigi kummi ka chiel ki Rwodi we position mo be da chiel bien kid yupi ene mako bedini lurok ti beru li bel ki luore lim magen go beyuni o bucherwa e protocol mineno neni ngadma bu logo position pachuli no bere lokhe mier nen ni ngate enoni o logo ginma peluak me achuli mero do man lega na achuli ko bedini ka wini nen gira ngo matika time ike pat borudi achuli mero ngunu yabwangu ko bedi chawani gin matika time anati ke atika teluke gin mako bedi tika time ike ma pat wen ko bedi ni kitero lima dit me poko dano matike ma pat meneno nani pegin go chwa ko ni balalo bier ko a donc wunduri gina mero ngeni
limi eni makitika pokuni makubedo uchako kilweni komacholi kiloko ngom urungeyo li wengi ngom kwaro yang tuero neti ichinke kachila chen kubedi chawani uru changu mi ngomo kita kubedi kitia poku chilingi ne umira uru mi ngomo kimerok uno yang kwarwo magiru berkatelu kere giru mi ngomo kiro kwarwo de ngomo kitong do atamoni amida chwal duara machalo la tempora girmatika katiki girmaucha utime ke pora marwot jimi uchan luwala Lutela me umoro district local government won koma bit kachil ki la chu pamoni parliament honorable Catherine Lamwaga gin gutimo mi kwanyu ruot mi teru ne bot jerul chale ni ruot umiera pe uchunga chil ki ruri lu wodgi ilo kombalalo atamone la dit ruot jimi uchan luwala me pora lu pora ini bi goro kini pen alangew ni di tiro pora tuni ini bi goro kini wet kong ini nen kani limi eni maki mini balu telak bete ni kwanyo utiri ye ni yin pe balalo o loke pe pora atawani wuli tiro pora wan pamaro poke kacholi pero ni eni ko bete ni pero kacholi wai unu ngeyu wulu pora ngeyu giman an karamati yo fit me prime minister atimo en ruot jimi yin lu chan lu wala yin ngeyo lu pora gin gud wo ci ling pa balalo mana tawne mi yerge fo kaga en me bolo ni totwal ki ngi eno balalo do do nyete achi lu pora do ko yemo balalo ma wano cer ka yemo balalo ni wa woru ki litira chuli wai ma kai kom lok walu pora uno watie chala bul ya mita chwal duana ingat mau le yug ngeya chalo prime minister atamo ni gimma ini chao timoneni me kwanyo ruot nyopu ki politik ma kome nenno be peye kano politik di bin ke wat ati atamo na dit prime minister ma yini le ka kara tibu po lalte bo beru pe komi pen tibu ni eleni lalte ma an wera berka tella wera ko bedini akwanya pona ter maruni uno abira tello ki kit matibu pa chuli mero kere lokma chuchi mayiri kate kere akun wajoni le pora ti pinyano de bon dans le bobo et de petit pilok pa balalo atamoni kitiro pora arameta pu peranero beru katiki o katiki ki position mamiku ipura watiki luria kama duom watiki engineers watiki lawyers peti ginuma mape pura atamoni ana foyo wundi tino pura ma ukati be kwere position ni ruot mamiku pero pokeki kachuli pilok be politics atamoni joari ore eneni Lutela ore eneni honorable Dr. Peter Kao genki honorable Catherine Lamwaga ukimu yu wimin politik uwetibu ubedbot karni wati kare ma lira deda limi eneni ma churiti ya koreyeni peo ichamo ki kut yuriwu ka we ngamu kwar pa churitier mat ginna mier wono nge donc pay pora ka kem rurim wing ma pat politik ko beti chawani litino magin yaw bir ka konyo gamenne meluenni iko madwi magin wongni kada ko bidini gimti ka wot bit poko limi ke ma pat pen gi ngeni pero ba ditti ke ci wego wunditi na choli wangu be tulu wuri le bay dano no rot ko kad wuri ni gen tamoni gene gam ci ling ke bot balalo ci wuri wet gupot kengi atamoni acholi mana ye uduru mako bidini anatika goyune loñ mu kene mako bidi ci akke ikum ke mara ngini
uno yang pudo ngeyu ni poke ma ti kin ruot chanto apire ki ruot a chana ma uchungi kom rudi pera bit wi aber ko bede chawani kilwani enini yubatie ma uchango dong timewo ene ki miru ni gin mamuru ya utimo mugin mamuru timo muru kwanyo ruot mo ulo ki ruot kalam ko bede ni ki chawo neno kidmar rudi kalam itake ya cheli umier ki chak meto ke mekela yela ma lime dongi me wo ba ta woni ki nge loñ me ngom enini gin mo bu time ke loñ mo bu bini ke woni tina chori win ma be gin loñ mo bu donyi te ke ya chela cheli oy biru ki ruri ma gin law ke rura rio eh pai chol loñ bo biri ye puran loñ bo biri ye da mo gin loñ bo biri ye padi be loñ bo biri ye pala bet loñ ti ye de inuni wen ke mu ke ma papa to wen loñ bo biru mam gin ma tim plado karwo anyuri ni loñ ke mako bedini tim plan na karwo ke limbe bedo karwo o donc kit me chako poko de donc loñ e do koy kerro be na chula dida donc ko bona anati ka nenno gin mal un li tira chuli ma ti mon ba mi ro wak ke ni a jo mali tira ba jo matira ko ngompa chuli uruti ki me ro neggi anero pereli wen un mon ka chi ki un li tira ma ti security tij ba un ti ka tiuni ya o konyo pajo e karma pengraj uluwenyo ka duyi we o konyo chero we ona kwengo chero tibu wa otwa ku eto luenye enima omiro ni litino mako beditika kok chalo ki honorable mawagini tia kok pingoma chuli era yuchi ka neno nene era ye ko bedin lurok dok wajo ni uluenye community na makit eno atamre this time tibu upa kware wa undi tino mauti monyi security mako beditika tikitu tibu pobo chwa ko udo ke luenye ene tibu pobo chwa ko luenye wit mabe tibu pobo chwa ko me biru ka nekko o megi wu bagem tika kok ni balalo mer ko donc a choli remu pek lo yo pia remu pek lo yo pi pero mu ma pek lo yo pi kanyini tiki remu ka chola dida tika gin mutie barachi ko miru wang majin ikate ka kwayaro wiya po ikarba general kara tiu i well creation ki keru kweri ki kurima perwate general kara o kwero o bin way no gini enini perwate ko ngewni boj ma mege dit lo en eto pikaka uchungiye uchora uno wanu tikitela lefat karul walta uchora rest in peace munu no wanu tikitela kakoja mutali biru kia nywa kit bako bidini pulkol biru mi goro le kira upera timea chuli ni goro goro rapire litiro je goro rapire anywa po chake ki bot pulkol la dit karul walta ochora e karma wanu ti i council kakoja mutali biru mi chero ka golu liel ki paicho golu lielu ka biru barwani ko bidini golu liel ka chuliu liel ki wo choro biru wajo ki council wajo ka ni kakoja mutale kachio poro mauno kakoja puti ya chuli chikin gin ki kakoja ngarachiel o iberu pege utoro kwalo loke bot kakoja ni kakoja ko betini ka aranui machi uporo ma impurity iya choli ti kin an ki yin ngara chelo berpe mura ya gikki golo liel paka koja mutale iya choli rest in peace kalo wanta chora jeko bulanya ilokuma pa mo chero wai parliament u chero wai executive cabinet umo jeko honorable jeko wajo ni the president ngombe apa ngompa choli acholi wundu
mau tie ma pat unu kate wo men neno ne report enima ki miu kila diti ki miu report manu lawyer wati ye manu lu kwan ma papati ye report eni no wego bi report pachuli donc bele loke enini atamuni un wiki kuma big o wek position ne enima la dit lo bobo binu ni un memo parliament o wek position ne uni o ke position nu ka achil me position ne ki wek ki o mi report ni a ko te war no en gina bu po war ni ya o te war ni a report ni we chu mi ki ke yu kwan komping om kwaro actually ana tamoni ana kok butu kiteno ngomu we katia kok kiteno pien ku bidi chawani lok mati wo enemy neno neni nga ma o mier ko logi kai bi logo ni ngo manyuri ni kibi jugo waruri ko ni kanok kito dum ku bidi chari ni wuru winyu ki chawoni ruri bene tilu ma ngo ma chuli yang perure iloyo ngo ma chuli rure iloyo ti dok gin wet jebe de loyo mai ngo ni mun constitution mi Uganda yo wayo atamu ni legana un Lutela chuli mautie iroma pat un mautie iroma pat litirwa magen don ko be tiri tayat charo doctor laro tunu jaggal dino okelo choro report enini atamu ni un miero betiye okonchi ga moyi matika telu wiwu okonyo windoro memo panamen ubedu ka chief for the first time popoke wangi merni ko bedini enini gin mauti melo bachuli yemo ukilwuni kwak madwong ling madwong pewa ki bolde tira chuli o ki bolde rock anywhere ku beda chuli tika ni nu chalu ni uling pen mo gingeyo chuli ngeyo ni gin ma uktirui parliament gin mu tirui i chairman district oberu lima mirok twerma ki bod mirok well for the first time wundi tina chuli ma yaw board twan ko bedu tika leo ento kongdong uto chingu wator chingu ka chen man kogona ma tamo ni omier ara koge kongdong wator chingwa ka chen wet dokwa la lok kubira chele ken la lok kubira chele ken kado windu no en man butel wi woni bu logo dong makaka actually wing ento no position en no ki choy gin debe ni ka chen tamo ni dong tika chero ki jemi mu ken ma tika timi ma duong ana chwan duora jog ma malu